Karluki, kimat bekongsan jong kubor mentaka step. Ka conference ba arsengi jong kilat kalakut no Harashtrapati Bhavan henen kesngi. Yak Indian Organ Donation Day ka bakat saw larake hakalengkari henen kesngi. Bat ke Sarkar Meghalaya kan penlong jingatai bat ki badan benta hakikam jungok kai perthai ban wat ikilat ban kentiu yakikam jungok kai. Ka kubor ke babnya. Ka conference ba arsengi jong kilat kalakut no Harashtrapati Bhavan henen kesngi. Hagajingkran hagajingyalang penkut ka Presiden kadi ke Draupadi Murmu kalaban halor ki mat bayadai bat ke baha kamiat kiriulum ka jing penkut bor ki kentai ka jing sya te kerni hau drugs bat ki wei. Kalai ro ru ya ke kam balale ki kenhon kilat banyatai halor ki mat bekongsan bayadai bat kari. Ka Presiden kalapan pau ya ke jing sngo scam ba ya ke jing ai jing mut jang kilat ansa kami bat shim. Vice President kari Jagdeep Dhankar, Menteri Rang Bado kari Narendra Modi, badu Menteri Korbari ke Sarkar Preng Amit Shah, Kledan lang henen kesni. Ya ke Indian Organ Donation Day ke bakat saw larake hakaleng kari henen kesni. Kum kadak jong kajing rakhe kini kesni, ka National Organ and Tissue Transplant Organization ke bahap apok ketenat kakot kekia ke Sarkar Preng. Kalau penlong ya ke program ban pensnutho ha New Delhi halor ke jingnok senyang ya ki dkhot met. Hagani ke program ke Menteri Kena ke Sarkar Preng ke bakmi ke tenat ke kot kakia ke Anupriya Patel kalau penkup buram ki long yeng jong gitu ki banok senyang ya ki dkhot met jong ki bahayeng jong ki bala penbena bam tre kam syu ke jabieng. Kalau penkup buram ru ya ki doktor ki bala ban le ke jing job ya ki jing keliang ya ki dkhot met. Hagani ke jingyalang New Delhi henen kesni ke jela Manipur kelayo ya ke Khusnam kum ke jela ke Balek Bahatam ha ke bedai bat ke jing keliang ya ki dkhot met. Laingot ki breu ki bertemu bandawa pisah ne ki benta boper ke rilom garo ke la syakem rengkat bat ki tiar siat halur ke jing keno bakledon benta ha ke jing peniap ke breu ha jadi gitem ha ke district South Garo Hills. Yagi bala syakem la itu kumu David R. Marak bala tipru kumu bet na kaciri para na gol para ha kejala Asam. Udamen R. Marak bat Sainira R. Marak na Bajang Doba ha ke district North Garo Hills. La itu ki pulet. Ha ke jing toket di arteli ki Sulai Baret bat arteli ki White Dow la yo ban kurup naki. Ha Bangladesh ki nong yaki ya ke bha thungkam kilapan benai ke jingki ban omishim benta bat ke sarkar ne ke non cooperation movement ha barok ko ke rina do menta ke sngi kum kadak ke jing persya ya ke jing peniap badang shen bat bandawa ban penurlong ya ki khandai telikimat kilapan long ru ke jingki a keleng kari hinen ke sngi ki nong lam jong ke jingki ki khana pule klewer ya barok ki nong Bangladesh banishim benta ha ke non cooperation movement. Hadian kumba artayo ki jingi snam kala jabyang menha ke situ adiang ha ke babon ki jaka ha ke lengkari ha ke ba argut ki breu kala yap bat bon ki la mensaw. Kani ko kubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong. Ka Sarkar Meghalaya katmu ban penlong ya ka conclave ba arsngi halor ki kam jungo kai perthai ha ke tayo banwan. Hagaba nyatai bat ki breu ke bedan benta ki kam jungok kai perthai bakin wan ra ki jing sngo kya bat ban wat ki lenti batamai kenang ban kieu ka kam jungok kai perthai on penlong ya ni ka conclave halor ki jingja badang shen hagaba lapen sange ki kali ki ban asam manlet shaki jaka jungok kai perthai ki badan hasora bat chadauki ya kani le tho do menteri ketenat jungok kai perthai ke jela ba apol lengdo hagaba ulong ba on penyat ya kani ka conclave badu Menteri Rang Ba Kejala Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma onya don lang ha kesngi ke baar. U Chief Justice Kaying Shari High Court Jangka Meghalaya u Justice S Vaidyanathan ulaban halor ke jingdan kam ban penne ki badai ha ka kam mesajan wat hapdeng ke jingya chaprang jangki kor ki bor ke jok ke bamenta. U Chief Justice ulong ya kane ha ke jingkran jungu ha ke symposium halor Kamat, Maintenance of Professional Ethics in Judiciary and Exploring New Boundaries in the Age of Artificial Intelligence. Ya kabalapan long daga Meghalaya State Judicial Academy, ha ka Meghalaya High Court, henen kesngi. U Justice H.S. Thangkeo jong kayeng syari Meghalaya High Court, u bleran benta ha ke program. U lakran syapang ka jinglong kongsan jong ka artificial intelligence ha kene ke juk ke bamenta ha ka bakalakta bhai ke imlang salang kenthop ru ya ke yang syari ulaban halor ke jingdon kam ba ke yang syari ke dai pat ban penne ki badai bat ban
yat kat kum ki rukom jongkaan wadah pedeng ka jing trekam jong ki eki kor ki bor ka juk bamenta ba ka jing dan kam ban pen trekam ru ya ka artificial intelligence kum shibenta jong ka jing rakhe ka jing dap shpos nam jongka ka Bethany Hospital Outreach nongpo kala penlong ya ka jing ya mare balatip kum ka 10th anniversary run nen kesngi ha ka ba ki nong ya mare babon girta ba pher kele shimbenta MLA Kanongpo constituency ubadairu chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board ula kawe alama ya kene kajinga marea lapya ay kajinga marea haga 10 kilometer bat 1 kilometer lasami ke certificate kita kema bat kapisa syakinong job lasamru kita kema bat ke certificate syabaro kibalaya shimbenta ha kasngi ka bapra jong ka Paris Olympics senin kasngi ha ka jingya siat suloi ka Manu Bhaker kalawan ha ka kerdan ka basau ha ka jingya siat pistol ba arpsan meter na kaliang ki kenthai kalayo arteli kita kemarnong ha ka jingya kura unishan dev ka India ule kun persya yau Marco Alonso Verde Alvarez ka Mexico ha ka quarter final jong ki shenrang bakia nyupui kilo ha ka jingya kai golf Shubhankar Sharma bat Gaganjit Bhular kinrong syaka kela kebalai. Haka badminton Laksha Sen ulay orong syaka semi-final nakaliang shenrang haka jeng ilakai ba para marway. Ulalong unong ilakai badminton ban ningkong ke India ban orong syaka semi-final haka jeng ilakai Olympics. Habapai syaka jeng otakma kiri baper haka jeng ilakai Olympics kabalong ha Paris. Ka China kawan ka kerdan benengkong ha ka bakalayo khanril teli kita kemaksiar ka France kawan ka kerdan ka baar ha ka bakalayo khatar teli kita kemaksiar ka Australia kawan ka kerdan balai ha ka bakala kamai khatar teli kita kemaksiar bat ka India hadu menta kadang yo tanglai teli kita kemarnong ka Odisha Football Club ka lai job persya ya ka Kenun ilakai football jong ke Border Security Force ha ka jingil ilakai Duran Cup ke Bashispa lai pulai. Kabelalong ha ka jingil kun Group E kabelalong ha ka Sai Stadium ha Kokrajhar henin kesngi. Menteri Sarkar Pedeng Katanat Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav ulaong ba ka jingshna ya ka Semiconductor Unit jong ka Tata ha Morigaon ha ka Jala Assam kala sedang henin kesngi. Vaishnav ulong ba kilat pathai kubor ba lapenlun arpunyo hajar klor tengka na kebenta kani bat kan aikam bet ya khatsan hajar telikikam bat khatwei hadok khatla hajar telikikam badan jingye dei bat kani ke plant ulong sho hakilat pathai kubor ba anla ban penmi prapulai lak teliki semiconductor chip ha ka shisni ya kini ki semiconductor chip anla ban pendankam haki kali e-vehicle bat haki weki weiru kikam. Director General ka Sashastra Sima Bal SSB Daljit Singh Chaudhary ula shimti kum Director General ka Border Security Force unkmi lang ya ka SSB bat ka BSF. Chaudhary udah officer IPS Balarim jang ka Uttar Pradesh kada. Ka Nagaland ka dek jela ka beningkong hakari ban penterikam ya ka disaster management insurance. Nagbenta kene ka SBI General Insurance kale soy ya ka soskularis ngotu jengmod bat ka disaster risk transfer bat ka parametric insurance solution. Hashwa ban penkot ka kubor ha kene ka step sa shisian kimat bakongsan. Ka conference ba arsngi jeng kilat ka lakut no ha Rashtrapati Bhavan henin kesngi. Ya ki Indian Organ Donation Day ka bakat saw la rakhe ha kelengkari henin kesngi. Bat ka Sarkar Meghalaya kan penlong jengatai bat ki badan benta hakikam jengokai perthai ban wat kilat ban kentiu ya ki kam jengokai perthai. Bat kat to ko kubor ka lakut agani ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Kapor menta ka lajanta partat pra 100 minit sngobaban up ya ke program ke banbot.